iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Teka, natumban. Ipan ko iti kabakiran. Irakad kumot akas iti inaramid ko kada Baldo ken Alex. Sige, kakabsat! Lumatang kayo ang itinakok-anakan! Nakaapit na dito itay parbangon! Presko pelaan! Sa bagay, basitan na ito ilakok. Maibus ko na ito, indon madamdama. Kalpasan na, nagtugumatangan iti masaksapon ni kanilibnaws. Sige, kakabsat! Gumatang kayo ang iti kapuros sa lakok! Anya tirik na pinakarakad, Doro. Anya karamitan ka niya! Adala damagat kan ka. Ayan titanom ni Crisanta. Sino ka? Apa yang di may katin? Timparapan mo tiniwak mo! Ang putik ka! Isaludsod ko tisong batam, Doro. Ayan titanom ni Crisanta. Sige ni Jubilante! No di mo pa ilasang batan ko sa ludsod ko. Paltuga kong taulom. Kat maiwaris ti utak mo. Bilangan kay ti talong. No di ka pa nagsa. Paltugan ka. Diyan mo! Tugang talagan! May isa! Be! Pinagputugan! Ipagahin! Itidiras! Itinagputipan ko! Ni Crisanta itidiras! Ano? Ayop kayo! Arapat kami tulad! Pinagputugan! Talaga nga awan ko nakaartap iti kinadakas yun. Pero apat na sinoy! Hindi ka puti para matilang mo! Jubilante! Ket ita. Isurum kanyak ti deraas anang itinagam ka ni Crisanta. Nay, naktanganak iti kastaunay. Salupag na dyan to Pilarte. Lalawan nak ditoy. Unjak makarukat ditoy nangirakid na kanyak. Talaglag dapat kilanot na pinangirakid na kanyak. Sakit. Ay ko. Lagumuma ng kukuktar kanyak. Anay, matayak sa nito bakir. Dito'y ko na nito ang itinagan na itibangkay ni Crisanta. Ang awan man. Crisanta, sa dino tayan tibangkay mo. Agparik na ka kumakanyak. Tapno maidulin ang nasaya tibangkay mo. Crisanta. Baldo, apay ngawan ni Doro dito rest house? Kaya napay ang nakalukat tiri daw anasang petanta? Ang mga ano na pa lang di ta kakaykaywan ni Doro, senyorito. Salbag. Rabiin ng awan pay laing? Sana ba, senyorito? Tasya kong ti agluto. Mabit lang tayong nakagluto. Amo ka mabising ka. Ay, sige. Darasan, Baldo. Awanan! Matay ako na talaga dito'y bakir. Ikarikatak ti rumukat dito nakairakid na. Inakid yung ospital. Senyorito, aldawan yung awan pa lang nito. Sa dinungatangan tinapnapanan na. Diyan tri dayta Doro. Bayamon! Sa bangit parparik na kanyak, senyorito.
Aman kit dino, dakas, tinapasamakan ko na. Apay kumadakas. Adda ka di pagpaggadan na dito'y abag? Diyan mo, senyorito. Ngam, talaga sa balit agparparik na kanya. Tao day jay ah. Natumba iti saan una nga dayo. Inakitaan, senyorito. Amangan no ni Doro tayo dyan. Ha? Doro! Si kamat nga peso tayo ta. Doro! Doro! Agsaw ka kuma. Napukaw na laki diti po na. Doro! Agling ka! Doro! Apaya siya kinangibagaam iti day tabarog. Gaputag talaga kada kayo nanadorot siya. Ken, awanan ti sa balya pangipagsaak iti sakit tinakam ko. Barog. Pinatay na ni Nanang. Ni Apong Victoria. Kastamot tan ti asawak. Pinatay gayam day jay nga Alex Liberio ti asawam. Wen, nanadorot siya. Napanak iti ko na ni Doro anang itapwakan na iti bangkay ni Crisanta. Awan masarakak a bangkay. Tamangan no rin ang rangkayan dagiti nadangkok nga ayo. Kan maysa, manoon abulan tinapalamas. Tamangan no ininot dagiti ayo pa rin ang rangkay ti bangkay na. Nagawan at talaga ti puso dagiti nangitapuak iti bangkay na iti daraas. Iti day tangay naramid da iti pamilya. Agyangan na pailang. Tanalasatan dati naramid ko kadakwada. Amabalinda ko mapakatayan. Saan nga itulog ti Diyos ang makautang ka iti biyag, Baro? Takas kanya kide. Jakin bagakan ka ti pudno ang napasamak kadananang mo. Kaputa jak kaya tadakdakas pa iti mapasamak. Nga amangan pa ikitde no iso ti pakatayam. Nanadorot siya. Inlimod ko kan ka, Baro. Ngam kaputa makita. Kat talaga adi kaagtal na amang sapsapol iti kriminal. Kan maasyanak matan kan ka. Iso nga imbag akong tipudno. Ngam idaw-dawat ko kumabarok. Asapay ko matasaan ka ang makapatay. Gaputadak kang abasol dayta itinamaswa. No adapay sa bali a solusyon. Iso ko mati aramid ang barok. Asaan ka kat a pumatay. May sa tibalakan ni Nana Dorocha. Ken tibalakan iti kanyak ni Crisanta. Loda pa sa bali a solusyon ti parikot. Isu ti aramidan. Asaan kat apo matay. Pudno. Pudno ti kunada. Ngem kasano ita ama aramid ko dayta. Gumilgil ayam tipong tor dito'y barokong ko. Naglaka ko maapatayag amin kagiti nagbasol kanyak. Crisanta, awan ti serbi ita tibiyag kanyak. Iso makamuditan. Doon nakalasat da Alex iti wagas ko anang singir kadakwada. Sanitan. Gaputay pasigurado amatay da amin. Itatan na pigsakan, Doro. Ibagam tinapasamakan ka. Sige, Doro. Kabalam mo siguro itan, Tiagso. Laka,
makasiat iti namayan na. Nagumuma ng kugkugtar kanyak. Paginggad, jakim pudno. No sa dino, tinangitapwakak iti bangkay ni Crisanta. Anya? Uwan, senyorito. Imbagak nga iti dras. Kalpasan nga imbagak na ita. Tinugtaran nakmanan iti nakapigpigsa. Kat napukaw ko tiput ko. Gaputay di makaputak. Nasipngutan. Ni Jubilarte, nakadanon ditoy. Pinaltugak. Tanagbasak-basak dito res house. Diyak napuntaan. E di sinapo ko. Kalap. Nga danang kugtar kanya kiti nakapigpigsa. Kat napanakin raka di takabakiran. Anya? Agsidawak senyorito. Luapay nga da ditoy. Pamuna ditoy res house yo. Adada makaritak iti daytoy nga inaramid na. Senyorito, gakal ti atap ko nga iso ti semra dito'y rest house mo idi. Kat binuong na amin gamit mo. Ti awanan bain? Iti kanito ngagsabat ti dalan mi. Sa anak nga agpangadwa amang paltog ken kuana. Mabitlaan, Barok! Mabitlaan! Dumagas ka pa'y dito'y ayan ko! Bana Dorotya, Dumagas ka pa'y dito'y ayan ko! Kaaday bagakkan ka! anya day tanana? Sa bali tilang ang Barok. Ngam ang muklatan asikaday ta. Kabisado ka nga main. Anya? Wan! Ang muklatan asikaday ta. Nga uray ng linglimo ka. Ada ka di bagayo kanya? Nana Dorotya? Adda ko ma. Katsapay la kumatagtungpan ka. Anya nga ta numapan ka laangan ijay syudad. Syudad? Wan, Barok. Mapan ka kumalangan ijay syudad. Kaputa ang paggad ka ditoy. Kan maysa, tapno maliklikam ti agaramid iti dakas. Barok, kas iti nakunak iti rabi. No adda pa'y solusyon ti pariko. Iso kuma ti aramiden. Asaan kat apo matay? Nana. Tamok. Ano si bibiyag pa'y ti pamilyam? Di damot kaya't apo matay ka. Iso ati balakad ko kan ka. Mapan ka pa'y laeng ijay syudad. Mga barwanan ka ijay. Lipaton ko man, ti panagibalos mo. Gaputano ituloy mo, ti panggap mo. Amangan, numaisat maka. Kat amangan paikit de. No day tamutan, ti ipatay mo. Iso atong palam ko matibalakan ko kan ka, Barok. Mapan ka laangan ijay syudad. At mga barwanan ka ijay. Kat patsak, naragsak to, tibiyag mo. Anto yan ti arak, senyorito. Sige, inuman yung ti adang iti baso yung tabok bokak tumanan. Nasaan nga rotitan, senyorito? Irugi tayo kadina sa pulan na ijaya Jubilarte. Juan Baldo, aramidan tayo ti amin na pamuspusan. Tapno makamag tayon day at tao. Sabagay, adamat kit dito tao ang nakatulad ko ijaya senda, senyorito. Kahit barang makatulong na. Nga iti ka nito ang makita na day ijay Jubilarte.
ibagada at dagos kada tayo. Nasayat no kasta. Intunan anayan tipig sa ni Doro. Saan tayo ngagsayang itikan ito? Sa pulen tayo ni Jubilarte. Ket patayin tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay na, talaga apaskuan. Nagpintas day tayong patukar ko'y tidaktil a radyo. Ipasimudaag na ti Pasko. Oh, Percy. Nagipatukar ka iti sunata ti Paskwa. Nagmayat, senyora. Mayat no adadengdenggen ta dito yung mansion asunata ti Paskwa. Wen gayam. Nakasaritam dagiti trabahador anitoy dan nga agpaskwa. Un, senyora, imbagak day takin ni Manang Rita. Isun ti makaammo amang iwaragawag kada diti trabahador. Nasaya at nukasta. Wen gayam. Rumwarta ita Percy. Intagatan iti pangregalo. Ha? Pangregalo? Asino nga iti regaluan nyo, senyora? Dagiti trabahador. Day talaan ba't ti paggastusa? Tano may papan iti makan? Ado ba't tinatendi di asyenda? Komplet? Kano maipapan iti kan? Mangibaga aklaan ijay rancho iti baka. Un, senyora. Ala nga roon. Agsagana kan. Tamapan ta ita ijay ini. Ay na, nagado a karton anapumpuno iti groceries tinagatang ta, senyora. Ay, nabanugak pa'y ket di apidot iti lako nga ikabil ko iti karton. Di kan agreklamo, Mercy. Sana bale, tadan tumat itad ko arigano. Gaputan, napudno, kan nasingpat ka akat kadwak ija mansyon. Ha? Ay na? Ay agyaman ak, senyora. Ay na? Nagadumot din dagito'y akarton. Saan ta maimot dagito'y, senyora? Nagadaw, napumpuno iti groceries. Agpatulong ta kadagiti lalaki iti daytoy a grocery. Taibunag da dagiti karton. Kat mga rakilata matan iti lugar na mangitulod iti asyenda. Un, senyora. Sige, agbantay ka nga ron ditoy. Tay nakasarita dagiti trabahador iti daytoy a grocerya. Tatumulong da nga agbagka. Sige, inayadan nyo na ang mga no at mabuong. Lorna. Anya ti mapaspasamak dito ayan mo. Apay dagita kinarton, abagbagkaten dagiti lalaki at trabahador tayo. Grocerya dagita Pedro. Para inton kaaldawan ti Paskwa. Anya? Paskwa? Wen, tati kayat ko. Agselebrar kami iti Paskwa dito yung mansyon na pagnanaadak. Kadkadwa dagiti amin at trabahador amaya nga umatendar. Anya? Agsaysayang ka lang iti kwarta iti daytang aramidam, Lorna. Saan? Basit la abanag dayta no arigan, Pedro. Kanaysa, kwarta tiingatan ko kadagita. Share ko dito'y asyenda. Anya? Iso apang nga asin, Pedro. Tadi naklapdan iti kayat ko. Kan ba isa? Para matlang kadagiti trabahador daytoy nga aramida. Iso adin ako lapdan. Sige, kakadwa! Parchen tayo dahi taba ka! Isu tibilin ni Senyora Lorna! Ano dahi ko nga aramidan nyo? Senyor. Apay dahi ta nagdakalaba ka? Parchen mi tanong, senyor. Dilim ni senyor ata. Agselebrar kami iti Paskwa. Aniya? Senyor.
Mala! Sana ako na sumupyat pa Sige, ituloy yon, dararamitan nyo! Panya, kabala mo tibagim, Doro? Juan, senyorita. Asan ang itan, senyorito? Mapantay di asyenda. Ipakamu tayo kada lolo ti panggap tayo. Ta sigurado. Agur-uray tayo jay. Amunan dipanggap tayo. Saan ka di? Sana bale? Basta mapantay di asyenda. Sumarungkar tayo pa ijay. Bajay. Di mana ang tibunan ni Alex. Kadua dan ni Doro. Nakalapsot ni Doro iti panangirakan ko kan kuana. Agam saan nga imposible dahi ta. Gaputalanot lang ti pinangirakan ko kan kuana. Kabalan na da jay warwaran. Mapanak iti rest house ni Alex. Sukimatat man ang tiaglawlaw ti rest house. Barang makitak tinakaita naman ni Crisanta. Jak mamati iti imbaga ni Doro. Ngayon takwak na ni Crisanta iti derahas. Kasaludan, senyorito. At diretso tayo ka di mansion. Wano, ija siya nalangan. Ija asyenda. Kaya-kayat ko ija farmhouse. Apagpalabasan iti oras. May ijay. O sige, senyorito. Diretso ka roden to'y kotse ija asyenda. Kaya't ko aplanuan tayo na imbag ti aramidin tayo. Bayat ti kaadda tayo ija farmhouse. Nasayat launay dayta, senyorito. May bayat matlang ti maplano. Tapno ang paligi tayo. Talagang awan di tiruwa ti rest house ni Alex ti tanam ni Crisanta. Agsubliak iti deras ako na ni Doro nang itinaganay ti bangkay. Barang makita ki jay. Masapula masarakak ti bangkay ni Crisanta. Tapno maidulin ko iti nasayaan. Talagang awan di deras. Lupod mo dito Amangan mat no rin ang rangkayan nagpaiso dagiti narungsot nga ayaw ti bangkay ni Crisanta. Ayan ti bangkay mo, Crisanta. Agparik na ka kumakanyak. Pangasim. Oh, at ito'y tisagot ko kan ka itaapas ko Libnaus. Ha? Paraw apan nyo, Auntie Ursula. Wan, Libnaus. Kita eman no magustuhan. Sige man. Ha? Nagpintas, Auntie. Kat naburdaan pa'y. Adda sabsabong ana iburda. Kan adda pinagan ana iburda. Wan, iti babati sabong. Adda nagan ana iburda. Kat tinagan mo, Libnaus. Nagpintas, Auntie. Nalaing kayo nga agaramit iti panyo. Aywan, Libnaus. Day tati pagusma, ti agburda. Agyamanak, Auntie Ursula. Agyamanak unay. Naikan kayo amin, iti grocery. Ayun, senyora! Naikam kami aminan! Ket agyaman kami unan! Agyaman kami unan, senyora! Nasayat na kasta. Nuawanan ti parikot. Mabalin tayon ti mga. Napunta nakasaganan dahil kitaraon tayo. Kat kalpasan ti panlagan tayo. Mabalin tayo ti agkakanta. Gapo, takaskwa. Ay, wan, senyora! Ay, nakalaglag sa karya! Ay,
Nakaratagsak dagiti pada ka trabahador, senyora. Ngamin, itala nga adda kastoy a selebrasyon dito asyenda. Bueno, Rita. Italagsa pa. Ada na angay amis. Inawis ko ni Padre Panayo. Di pa di tayo dito Buena Vista. Kat nasaya at magta nakauman. Kat iso kinagmisa kada tayo amin dito mansyon. Naimbaglakit din. Tadda itapadi dito Buena Vista, senyora. Taidi katawahan. Wen, ngadadoma. Awad ni Padre Panayo. Gapot ang mapanbat iti dadoma alugan. Senyora, makita yu dagiti trabahador apada. Kat nakaragragsak da. Wen, kat pakaragsak kunay dayta, Rita. Lola Lorna. Jak lang pagarot nga dagayam ram-ramba kita dito yung mansyon ngayan mo. Alex, naimbagtada ka. Sige, iho. Makipagragragsak ka mo't kada kami. Jak kayat ti makipagradragsak ka dagiti mamirmiraot, Lola. Imay ko lang pinanagnagan timbaga kanyak ni Lola. Ka pudno gayam nga daram-rambak dito. Awan dakas na, iho. Gapot asyak takin kapanunutan iti na ito. Kat lumabali, makinagragsak ka mo't kada kami, iho. Oray talaan. Lola, Ibagat daytan ka ni Lola. Nga umay kumamot dito. Nga maging gaita, jak pa'y nakita. Iso ano mabali? Umay kayo amin dito, itagraragsak tayo. Uray itala ko maapas ko nga agraragsak tayo akas to'y iko. Pangaasik. Ala, awan parikot. Nasayat met, tapno mahay ayo dagiti trabahador kat saan da pumanaw. Iswa sige, mapantayo amin ni Jem Mansyon nga ayan ni Lolam. Anya? Ingkay mat makiragrag sa kijay, Lolo? Wen, uray pamarang lang iho. Iswa mapantayo. Ala, ingkayaban da Baldo Kendoro. Tamapan tayo Jem Mansyon nga ayan ni Lola Malorna. Ala, Mercy, Chayo, isagana yung kilamisaan para kada Pedro. Wan, senyora! Wan, senyora! Agyaban ak Pedro. Tauray italaan nga aldaw nga agsasami tayo apamilya. Kat naragsak tayo. Agyaban ak unay. Ala, awanan di makunak, Lorna. Kaputa, kapanunutan mo't na ito. Kan paskwamat ako nam. Isuapat gan kamanlangan. Inaklangan ni Jay ini. Jakayat dito eh. Anya, Saan, iho? Dito'y tayo, pay. Saan ka kumangagad ka pa? Timanawan dagiti amin at trabahador, senyora. Analpas matten tiragragsak. Oray da senyor kat napandan ijay farmhouse. wan Mercy. Ala, mapantamutan di taunag. Taagi na natamutan. Inton bigaten nga ituloy tati agurno. Wan, senyora. Adamat kit di mang tulong kanyak inton bigat ang agurnos kadagiti nausar iti ramramba. Naala, umunagtan iti mansyon. Taagi na natamutan. May bagang orasyon? Ha, Ha? Manong? Jubilarde. Umay ka. Intayo iti unag. Ijay ti pagsasaritaan tayo. Mercy, intrangkam ka din tiri daw. Amin ari daw na itrangka, senyora. Nasayaan. Ala, isaganaam ni Jubilarde iti kananda. Wan, senyora. Barok, naimbag ta imay ka. Kalkalpas ti ramrambak ni Mansyon. Nagselebrar kami gapot kaaldawan ti Paskwa ita. Pasko gayangan, senyora.
Jak pa'y kat napuutan na Pasko gayam. Kumusta kan, Baro? Nagselebrar kayo kanimat iti pamilya itapas ko? Kwa, uwan, senyora. Nasayat no kasta. Dito'y asyenda. Sigod aday di Senyor Juanito kan abirat midri na ti aksil celebrar iti Paskwa. Kat ayabanda amin dagiti trabahador da. Kat ang may sada amin nga agragragsa. Kasta ka di, senyora? Wen, iso nga ita, aramidak matikas iti inararamid da. Tapno naragsak dagiti trabahador. Ken inikak mat ti tunggal trabahador iti pamaskwa. Groceries. Naimbag kayo unay, senyora. Ket, sapay ko ma. Tasaan kayo ngagbaliw ka dagiti trabahador. Saan to ang mapasamak da ita, Barok? Ken, sapay ko ma. Tao matidog pa iti biyagyo. Sapay ko ma. Ta makita kayo pa hinton madanon ti aldaw. Ha? Inton madanon ti aldaw? Anya ti kayat mo asawan, iti dayta. Sapay ko matao matidog ti biyagyo, senyora. Tapno, agtultuloy ada kayo ti mangimaton iti asyenda. Gaputa, nasingpat kayo. Ket, sapay ko ma. Tayo ti panagsublik to dito eh. Ada kayong tupay as bibiyag. De, apay Barok? Pumanaw ka? Jak may bagano sa dino ti papanak, senyora. Basta, agadanan kayo kuma. Sapay kuma, tasan kayo nga agbaliw ka dagiti trabador. Agtalinag kumati kinasingpat yung kadakwada. No agsasao ka, kasla agpakpakada ka. Uwan, senyora. Umayak agpakada-kada kayo. Gaputa, umadayo akon. Umanaw akon dito'y ili tayo nga aginaldo. Apay, sa dino ti papanan. Jak may baga, senyora. Mabalin nga iti syudad ti papanak. Kasta ka di. Jak kayatin ti kanayo namang limlim mo, senyora. Iswa kayat kung ti umadayo dito'y. Kaduam ti pamilyam? Uwan, senyora. Kadwak ti pamilyak. Kasta ka di. Ala, nasaya at garod no kasta ti pangedang mo, Barok. Mabitlaan mapanak iti silid ko. Tainak mangala iti kwarta. Ikan ka iti gatad nga aramaten. Saanan, senyora? Saan man. Masapul nga ikan ka iti kwarta, Barok. O sige, mabitlaan. Tainak mangala iti kwarta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manong, adda ka man hindi taayan dagiti ladawan anak kasape. Umay kan, taadan to'y pagsasangwan tayo kada senyora. Pasensya kan tayo papudot ko pa'y ngamin dagiti makan. Isuan na ibayagak basay. Amangan lumabising ka. Merci. Oh, apay, Manong. Iddawa ka saan ka pumampanaw dito yung mansyon, ha? Sapay ko ma. Ta makaanos ka dito eh. Ha? Saan ka pumampanaw dito eh? Tapno dalat takad kadwa ni Senyora Lorna. Ay, uwan sa anak at talaga pumanaw dito. Kituya kong nagbakbakaw. Nasayat nga no kasta. Nagrigat dag sapul iti panggadan. Nang runa taawan mo't adal ka. Iso nga agan ano sa kun dito'y mansyon. Saan abalay? Tadamot swildok dito. Kun nasaya at mo't ti amaw. Anasing part ni Senyora Lorna. Kasla ka pamilya na kaun iti pangyarigan na. Iso asa anak at talaga pumanaw dito. Nasayat no kasta, Mercy. Ay agoray ka Manong. Apay ka di akas jay tinaibagan. Apay ako nam asa anak apo mampanaw dito'y mansyon. Gaputan singpat ka. Ken mapagtalkan ka. Ket
Kaskan ka ti kasapulan ni Senyora Lorna akad kadwa ditoy. Kasta ka day? Adtoy Jubilarde. Awatem da ito'y asobre. Nakababayin mat, Senyora. Awatem kiti. Para kan ka na ito'y. Agyaman ako na, Senyora. Arabatem da ita iti pagsayaatan. Mabalin mo timang bangon iti negosyo. Babaan da ita akwarta. Agyaman ako na, Senyora. Alang, pagsasangwan tayo nga rudan dagito'y taraong, Senyora. Manong, amangan no lumamiis manang. Sige, Barok. Agsasango tayo ita. Padayawan ta tiin saganan ni Mercy. Takal day agatan, Sister Teresa. Asino tinagapuan tayo ta kwarta, Sister Virginia? Inyawat kanyak ni Sister Immaculada. Di na amam mo alalaki tinangyawat kan ko na. Basta ko na nga itid na kanu kanya. Basta ang tinakasurat, sister. Hunya pa iso. Aramatan nyo daytoy akwarta para iti anak ko, ani Jubilarde Jr. Agyamanak iti ado nga ano siyo. Kaya't kadi asawan dayta, ani Jubilarde? Awan sa bali no di isulaan. Takalagata dati inted na. Kasano ita na, sister? Pangusaram iti kwarta. Idulin taray ti akwarta. Ta para iti ubing. Para iti masapsapol na. Wen, sister. Dakkalabanag dayta para iti ubing. Maitid kong di kumbento ti kwarta. Ngayon kanak ni Senyora Lorna. Dakil da jagatan para iti anak ko. Agtala ka kada Sister Virginia. Kita mo, di dan tumay bayan ti anak ko. Numatayak man, natalgad ti anak ko. Gapot ay suda ti mga yaywan. Ita, irugik matan ti agibalas. Adeta, mapupura ng tibalay ni Jubilarde. Wag na ka matunguhan, kapot at binukbukan kayo iti gasolina sa inyo. Sana na maigdat ka daw! Gaputa, nakapipig sa sinurita! Intayo! Anya tinapasamak dito'y balay ko. Nauram. Paggang langit ti makitkitak. Asino nga tatakin aramid iti daytoy? Asino? Nanadurot siya. Nakita yung kadino asino tinangpur iti balay ko. Bar. Ibagayo ko makanyak. Pangasyo. Saan? Jack nakita. Nalabasan daytoy nga inaramid na. No asino man dagita atata. Anya ti rasunda. Apay a pinuuran dati balay ko. Jack amo, Barok. Jack nakita. No sino da? Sige. Sa nabalin na. Abda mga kadagiti dadto makaruba. Parang anda nakakita. Lalingita, Jubilarde. Abangan no marubruban ti pungtok mo. No ibaga, dagiti nagpuor iti malay mo. Isuan na say-saya at laengan no jak ibaga. Taamangan ngamin no maisag makka no ibaga. Neneng, mabalin ka diti agdamag? Ay nga day, Jay, Uncle Jubilarde. Amom ka diti napasamak iti balay ko iti kalman. Ay, nakita ka pinuuran ti talo alalaki. Ha? Hindi nakita ka pinuuran da. Masidagak iti ayan da. Kadinamag ko no apay apupuuran da. Asin na da? Diyo ka mo.
Basta ko nada nga ibaga kano iti akim balay iti napuoran. Aso papak ti aramid na ti panakapuor ti balay na. Nakakutseda mo't, Uncle. Nangisit ti kutseda. Kasta gayan. Agyaman ak neneng, ha? Sige, ituloy mong tagpakan iti manok yo. Agyaman ak iti naibagam, ha? Papanam ngay, Uncle. Nagdadarasin niya ting malaw. Sarakin na nga tatin ang puor iti balay. Hindi ko yakong kaya naman na. May katapangaligagan ang matagyan ng lista. Dagiti ayaw pa. Talaga ang di mamingga. Nalabasan ba ito nga inaramid na kanya? Ang saga na kayo, Alex. Pagkaputabalsan kayo. Senyorito, itapay lang ag-celebrar tayo. Agsilibrar tayo. Pabayrit pa naginom tayo iti na mas ngarap. Una! Sige nga, aginom tayo! At teta, nakainawa ko na. Ay! Asikaswag pa ida senyorito Alex nga giinom iti ruwar. Ita nalpasan ti panaginaw ko. Masapul nga gluto ak man iti pulutanan da. Sigurado, agsapul da. Kayong. Sika! Rumor ka ditoy. Agawaan. Taamangan na mairaman ka. Ano daramidang? Hindi ka nagtamag pa. Rumor ka. Daraso. Ay, ito dyan ti gasolina. Mukumpukak iti gasolina ti farmhouse ni Senyor Pedro. Puurak madakas iti inaramid da iti balay ko. Saan mo napasamak din, ha? Salvat! Ganda niya ako napurang ikisalag ko. Abay, asino tinang puri ti farmhouse. Sipsipan tayo ti apoy! Dulo! Pangulan na! Salvat! Wah, awan! Saan tayo na sipsipan ti apoy? Gaputan na laka nagwaras ti apoy! Kayo amin ti materials ti farmhouse kandaan matan, senyor. Ano ti farmhouse? Sayang! Naikisap! Asino ti akin aramid iti daytoy? Ako rin kayo, senyorito. Ayan ni Chayon. Ang pangawan. Ano nga ito napuro na? Sa buwan, Tadora. Wah! Ang mga metret din na iso tinangpo iti farmhouse. Awan basol ko, baldaw! Sana siya kinangpuri ti farmhouse! Sana siya! Asino naman? Ibagam no asino. Diyak batam mo no asino! Basta idiag banawa! Kat mapura ng ti farmhouse! Iso atin maraya ko na rin war! Yan? Chayon. Budno ka din ti ibabagam. Ha? Nay! Paltog na tayong paturong mo kanyak! Agpudno ka. Anya ti inaramid mo? Kaapay anapuuran ti farmhouse. Awan ang magbaldaw! Awan! Diyak amma! Kasta? Antay ta. Inkasak ti paltog ko anakapatulungkan ka. Ala, ibagam ti pudno. Asino? Ni estranghero! Anya? Dito man ti ibagam. Ni estranghero, baldo! Iso tinangpor, iti farmhouse! Iso! Ni estranghero. Salbag ka, Chayong. Apay nga roda di mo imbaga at agos ka na kami. Amumot gayap tinang puri ti farmhouse.
tsaka mo, senyor. Naladawan ti amin, hindi nakitak dahi nga estranghero. Aniya. Estranghero ko na ka, tadyak mo tamamaw. Nagkatagdor iti ayan ti ridaw ti kusina, hindi mapupuran ti farmhouse. Kat, hindi ti maraya karimuar, awan mo tan ti estranghero. Tsaka mo wasin mo dahi ti ataon, iso nga estranghero ko na. Nakaparabat tingiwat na, sakot nakakanlugan. Senyor, ti estranghero dayjay. No kasta. Masapula makamag tayo. Ti awanan bain? Naamuan na ngatan ada tayo tinang puro iti balay na. Iso ang nagibales. Mang panunot tayo ti pamuspusan. Tapno makamag tayo dayja at tao. Udno gayam, anabuoran da ito'y farmhouse. Wen, iso nga iti kabita na panaway. Mangipatakdarak manan iti kabarbaro a farmhouse. Daytay dakdakkel pay. Apay, anya talaga tinapasamak. Pinuuran ni estranghero ti farmhouse. Anya, pinuoran ni estranghero. Wen, nalapit na nagibales ka no. Gapot a pinuuran da Alex ti balay na. Anya, pinuoran da Alex ti balay na. Angam sana bale, nasayaat mo't na dyan napasamak, tapno masukatan ti farmhouse. Agparami dak iti dakdakkel pay. Tikunan ni Jovelar di kanya, kat mabalin nga agpasyudad. Apo manawen diti akinaldo. Isu nga inikak iti ado a kwarta, tapno makapangrugi. Senyora? Ngam apay akas jay. Kunada ati estranghero kano tinangpur iti farmhouse. Kaya't naasawan ani Jovelade. Kasanumat ngamin adi na aramidan ti kasta. Kat pinuuran ka no da Alex ti balay na, senyora. Isu siguro ang nakaputot mo. Kan amangan pa'y kiti, no adda na dangran iti pamilya na, iso ang nagibanas. Una yan dagitoy ang mapaspasamak. Apay ngamin a pinuuran da senyorito Alex ti balay na. Iti anyaga po. Kasaritak ni Alex, maipapan iti raytoy. Alex, nasaya at tanaranaan ka ti mansyon. Agsarita ta kuma. Apay lola, anya ti pagsaritaan ta? Da kayo ka di tinangpuor iti balay ti estranghero. Iso a pinuoran naman ti farmhouse. Wen lola, ado ti atraso na kanyak. Iso a pinuuran mi ti balay na. Anya. Am-an muyo ka di dayjay nga estranghero, lola? Ha? Ni Jovelarde. Ha? Nukasta. Amunan ati estranghero kat iso ni Jovelarde. Kan amuyo ka di no asino tinangpaltog kanya, lola? Ha? Asino? Dayjay nga estranghero. Anya. Awan sa bali, no di ni Jovelarde. Kaya't mo asawan. Iso ti dandani nang pataykan ka? Wen lola, iso abalsek da dya tao. Uray sa dino pa iti ayan na. Talaga sa pulat. Kat balsek. Alex, saan? Di mo aramidan ti kasta. Pangaasin. Diyak kaya't ngagpinatay kayo. Iso apang ngaasin na sumardeng kakumaan. Sumardeng aktulan. Inton mapatay ko dayjay at tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Oh, at titi sa nga baso adanom, senyora. Uminom ka pa. Agyamanak iti danom, Mercy. Kasla dakkel ti parikot anaamuan niyo, senyora. Anya ka di ti banang ti panakisarita yo kini senyorito Alex. Madandalaga, nak. Agkaba-kaba ti barukom ko, gapo itinamuak. Nga anya, senyora. At idandanin ang patay kan ni Alex. Kat ni Jubilarte. Ha? Iso ka no tinangpaltog kan ni Alex. Imposible! Jackpot yan! Di na maaramid ti kasta, senyora. Ni Manong Jubilarde? Dandani na pinatay ni Alex? Oh, jackpot yan, senyora! Jack amo ti aramidak ita. Kat awan sa bali amarikriklak. No di ti panagkaba-kaba ti barukom ko. Pasidag tayo ni Jay Dipintin, senyorito. Pagbuli kita yung ata. Apay, Doro. Agdwa-dwa ka, iti kabalang. Saan mo't senyorito? Ipakitam ti kabalang. Tapno maay-ayo akin ka, Doro. Un senyorito, kapala. Nasayat launay. Oh, senyorito, nakadanon tayo. Umay kayon, tamahan kayon, da kayo amano. Hoy, Ubing! Ha? Dagi ti lalaki anang puor iti balay ni Uncle Jubilarte. Sumurot ka kada kami. Ha? Sa dino? Basta sumurot ka kada kami. No di mo kaya't apatayin da ka. Ken dagiti dadakkel mo. Baldo! Senyorito! Tanglan yon dahito yung Ubing. Panjang nga tatilinaon da ito'y surat nga intadagi jay aburangan. Inlogan da ni Neneng iti kutsida. Ang ipananda iti ubeng. Urayak ni Jubilarde. Kaitod ko da ito'y asurat. Napapaitod da gijay aburangan. Ay naapong. Da kasamutan di mapasamak. Apay nga inalada ni Neneng. Anya ti aramidan da kan kuana. Rabiin, ngamawan pailaan ni Jubilarde. Sipod na puuran ti balay na. Dito yan balay mi iti anak ko, ti pagaw-awidan na. Tagaman-manumat nga gawin titoy. Ay na, sapay ko mata agawid ita. Naitod ko na ito'y asurat. Italaga dakas, tiyang parparik na kanyak. Ada nagtuktok iti rin daw. Ang mga no'y sunaytan. Umayan! Yaman at tagdakan. Umay ka, umunag ka dagaw sa barok. Uwan na. Sige, basaan na ito barok. Itayag sa apang na ito surat. Sige, basaan barok. Matay to'y ubing nga agdakada kami. No di ka agparang. Anya da ito'y. Ituloy ko. Sikat ti kasukat ti biyag to'y ubing. No kayat mo nga agbiag pa'y to'y ubing. Umay ka ijay pagminasan. Ubing. Sino da ito'y nga ubing? Kwa, barok. Kinapudno na. At nanangala ka ni Neneng. Impanaw da.
Inugan da iti kutsida. Kat kunada nga itid ko na itasurat kan ka. Gaputan nakitak, ti panangilugan da kanineneng iti kutsida. Anya? Inyawat da na ita. Kat kunada nga itid ko kan ka. Ay madanagan akbarog. Tamangan na niya tiramidan da kanineneng. Sabay kakaisuna nga anak darusa kan Mario dayjay nga ubeng. Sakat na singpot pa'y nga ubeng. Dagiti ayaw. Agraman ti ubing. Inraman ta. Mawatan nyo ka ditimbagak nga ramidan nyo? Senyorito, aminda kat mangnamnama nga taitad mo atang danda. Gapoy ti dayto ya plano tayo. Taga Ribaldo. Di kan sumanahupay. Jablo ka. Wan, senyorito. Bantayan mo na yung bagtiubing. Siguraduan yung awan makasidagkan kwa na sa bali at tao. Nalawat! Wan, senyorito! Nagsarita kaming kinilolo. May papanitiday ito pagminasan, Baldo. Anya nga, tinagsaritaan nyo, senyorito. Aglukat mananda ito pagminasan. Sana bale? Tadun tumananda iti maala tayo at trabahador. Ken, umad adun tupay. Adda sa nga pulo alalaki ita diti pagminasan. Ket apaman ama kami magtayo ni Jubilarde. Awan kon ti parikot. Iso ama ipamaysa tayon ton ti agsapol iti dadduma pay nga agbalin at trabahador. Wan, senyorito. Kasta ti aramidon tayo. Kat intay ko mangala iti agbalin at trabahador tayo iti nagduduma barangay. At iti kapitayo, senyorito. Agkapitayo pa'y. Sige, Doro. Nasayaat. Tanalagip mo ti mangyag dito iti kape. Uy, senyorito. Ala, agkape tayo pay. Ket awan ti maturog kada kayo adwa ha. Masapul nga idauluan nyo dagiti kakadwa tayo ngagbantay. Amangan nudumteng ti urayan tayo at tao. Adi tayo masiputan. Uy, senyorito. Arreglado, senyorito. Manikot ito yayan ko. Makita ko dito naramid na Alex sa pagturugan ta. Babayan dito ta. Ayan tubig. Masapa lang makita ko nini. Tapos lumaispal ko. Hoy, Obing! At iti ka nam! Mangan ka! Ayun, yaramitan nyo kanyag. Mangan ka kit din! Ken di ka garamit iti Maria. Tapno saan ka madaksan? Nalawat! Di ka nagsangit! Urayan mi ni Jubilarde. Kasukat ka no tibiyag mo. Ala, mangan kan. Tapno saan ka nagbisin? Pwede ko may sa lalaki. Insernat na timay sa atin, tiawit na nakatingkan. Makanday jay. Ket nalabit na jay tayo ninanin. Agarulo kat nga umasidag itayan da. Dap na maduktalak tayo ninanin. Ayan, urayak pa yasimit na. Tap na makagunayak iti gusto. Mga trabin. Nakapurog ni senyorito Alex iti narabid na pagpurugan na. Kasaluwid. Awan maglagan ni Jubilarde. Wan yan o. Ngam di ka matulog, tagbantay tayo. Sige, Doro. Ingka kitaan dagiti kakadwa. Amangan mo nakatulog dan. Sige, panawan ka pa nga ron dito. Pwesto ta. Sarang pag tanga trabin. Kaya't kung di maturog. Kan medyo agsakit, tibagbagit. Sana pa yung una nakapapigsa. Ang kapoy kayo naramid idi ni Jubil. Ano po? Hindi kita niyo po! Ano po? Ano na patakapisa? Di ka agutan yan eh. Siyak tayo. Agawa. Kaditan. Mabitla ang tao karkarang kahit tinakay-kagutan. Alibas ka dito eh. Tayo ko'y akarayan ti pagdaan tanong.
Sumakdal ka! Agawam! Hindi kita nagturuan na! Sige! Kamatan tayo mo! Agawam ni Rick! Mapangkat! Basta surutin dahil ito akarayan. Sumalpot ka ito pintin. Nalawag ka di. Sana ba silag tibulan. Makitang tidalan mo. Drasim! At lang taray dyan! Paltugan niyo! Saan? Di mo paltugan! Syakti ka sa pulan nyo! Saan ka di? Pwes! Syakti sa nyo! Adtiya! Saan ko ang makita, Doro? Ayan tayo dyan, Jubilarde! Sige! Maganda tayo! Paltugan tayo matubig! Pati tayo! Sumurutak ka na kayo. Basta di mo paltugan, Jobin. Ang tilanggong at Jubilarde. Karatwa! Kamagan nyo! Tawanin nyo, tiigam na! Sumurutak ka na kayo, Palto. Basta pag sublyan bagay tinalaki ang surot iti ubing. Ang supli kayo, Karatwa! At nabikoy, di na sa pulang kayo at tao! Ang supli kayo! Supli tayo ulo! Ayan! Kamagan nyo ni Jubilarde! Sumurutak ka na kayo. Basta di yun surutan tubig. Ang talinay ka dito asirarakan, Jubilarde. Kukuha na kayo tan! Ayok ka! Maragsa ka nagbaldo. Doro. Nasiglat kayo gayam. Nakamagyo dahito ya tao. Nagtungpalak iti kayat mo, Alex. At tuyak kaso ka tibiyag ti ubing. Maag kamit gayam, Jubilarde. Insabang tibiyag mo. Talaga kayat mon amamga tibiyag mo. Anyay, senyorito. Ita ka din? Saan pa'y, Baldo? Ngam bantayan yun na imbag. Ngam, kayat ko pa iti maturog. Iso nga, inton bigat laingen. Da kayo ano ti masurot, senyorito. Bantayan yun na imbag, iti dayta na kairakadan na. Taamangan, no makalibas manen. Arreglado, senyorito. Iti ka nito makalibas dayta? Biyagyo ti pugsatak. Nalawag? Ni senyorito. Agtawag ka na kami. Gaputan na siglat kami. Sige, kay na tayo maturog. Ituloy ko tinaputed at turog ko. Bantayan nyo na imbag dayta tao. Matay na tan, Jubilarde! Agbayad kayo tinaramit mo kada kami! Ayop ka! Mabalis da kami tulangan, Jubilarde. Di kayo agsigsigurado adwa. Pamangan mo na kayo timatay. Sana siya. Sanda. San. Bayam lang tayo tanga ayo. Sige lang, Jubilarde. Ibagam ti kayat mo nga ibagay ita. Tayin tumbigan. Dali po sana mo. Ipalag-amikin ka ti kasi tinaramit mo kada kami! Siguraduhan nyo lang ang amataya. Tano saan? Da kayo timatay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan pa'y laang ninin, ijay palayda. Sapay kas kaunay asangit ni Rose ang inana. Sada anak naturog ang uray, iti anak na. Ay na, sapay la kuma, tanais pang ni Jubilarde ni Neneng. Ha! Ay, Neneng, dahi ka sumungad! Neneng! Ay! Ay, sus! Natamban ni Neneng! Aray, ato ka dagos! Sige,
Uminom ka pa itinapudot at saan, Nineng. Pagkakapsot ka. Uwan, Apong. Sige, uminom ka, Neneng. Talpasan na. Aginana ka pa ilaang dito'y palay ka. Tainak ibaga kadananang mo, ti kaadam dito'y. Gap-gapok itay, ijay balayo. Kat sobra aladingit, dagiti naganak po. Apong. Ala, uminom ka itinapudot at saa. Kat aginana ka biit. Ay, agyaman na, tanaispal ka. Naimbag ngagsapam, jubilarde. Maya, tinakarakad iti agpaknay. Saan ka di? Amangan mo kayo po, tinapudot adanon, jubilarde! Ala, Doro, ingka mangala. Ikam itinapudot adanon. Kita itati kinatured mo, jubilarde. Istrang hero. Ito, ganun manapudot, senyorito Alex. Sige. Itad mo kami estranghero, Doro. Isabuag mo iti bagina, Doro. Pagkarandak ditoy. Agsagana ka! Dito tinapudot adanon mo! Baldo, yawat mo talatigo. Ato'y senyorito. Ita, jubilate. Nukasano kasakit ti panang latigom kanyak idi. Nakarkaro pa'y asakit ti ipalaktan ko ka. Babaan da ito'y alatigo. Sige, Baldo. Sikamat ti sumublat. Aramidam ti kayat mo kinkuana. Basta saan mo apatayan. Gaputa may mayat no saan tayo pa'y lang apatayan kita. Gaputa kayat ko pa'y amarik na ti supapak ti sakit. Ngayon ang aramid na kanyak. Wan, senyorito. Sige, makamu kayo pa'y lang kinkuana. Inakagina na. Kat kalpasan ti panang parigat yo kinkuana. Sumublatak tumanan. Arreglado, senyorito. Hoy, da kayo! Saan kayo pumampanaw ah? Imatangan nyo ti panang parigat mi kini Jubilarde. Sige, inakpayagin na na. Ita, jubilade. Da kami matan timang parigat kanya. Kukuha kami ita. Sakmit Baldo! Maltimat! Kabalan na pa'y na ita. Iswata iti. Atoy, Neneng. Inyagan ka iti ka ng analog na abogado. Inikak day ta iti gatas. Agyaman na ka, Apong. Kumusta ang dirik namin? Mayatan, Apong. Nasaya at no kasta. Itata na pigsakan. Kaya't ko ti agdamagkan ka. Di ka di Jubilarde, tinangispalkan ka. Uwan, Apong. Inispal na. Pinukatan nak iti nangirakadan dagiti lalaki kanya. Kalpasan na. Inubanak nga intaray. Aginggaan nakadanon kami iti karayan. Karayan? Uwan, Apong. Nang nakamatanda kami dagiti lalaki. Kat kinuna ni Uncle Jovelarde at umarayak kanon. Surutak ti insuro nga adalan. Kat sumalputak to kanon dito'y dipintin. Ha? Pinardasak pinagtaray, Apong. Isuan nakaadayo ak adagos. Kano kasta ama panuga,
Aglo mga kadagiti dadakpil abat bato iji karayan. Anya, naimbag tawan tinangkamat kan ka, apo. Adda apong nagsublida matlaang. Kat itinadlaw ko ang nagsublidan. Pinardasak manin tinagtaray. Kat, ni Jubilarde, ayan na ngarudan. Nagbati apong. Linapdan na dagiti lalaki mangpaltog kumakanya. Diyos, ama nang ngaase. Kadyak amo, na nakataray mat ni Uncle Joe Velarde. Sapay lang kumata nakataray mat. Ngamin, isuti ng ispal kanya. Diyak kaya't napatayan dan ni Uncle Joe Velarde. Signora, intimplaan kay iti Diyos Agtoy, naimas dayta. Kun addamat tan na ilambong nga itlog ti manok. Sige, agmerienda kayo pa'y signora. Adda ka di parikot yo, signora. Pas lang aming agpampanunot kayo. Ni Alex, napanak iti mansyon. Ngamawan ka no ni Alex. Agraman da duro kan baldo. Sa dino tinapananda. Saan ang maibaga ni Marcia na ababaunan? No sa dino tinapananda. Ha? Apay nga min, signora. Apay apagdanagan nyo ti kawanda. Sa bali ti agparparit na kanya, Mercy. Amangan no napandasin arak ni Jovelarde. Ha? Abangan no agpipin na paidaan. Sige, di kaya't bunto-buntog. Nagawa nyo kaya't trabaho. Oh, Lorna. Apay, anya ti bagam. Manaktak ka ditoy. Ayan da Alex, nagdagiti ko ang pasurot yo. Diyan mo, saan da nagpakada kanya? Anya? Imposible na yan, Pedro. Umanaw kan ditoy. Tadi ka manaktak iti trabaho. Ibagam, no napananda Alex. Diyan mo. Sige, pumanaw kan. Sakbay ang makaungetakan ka. Awanin, boss! Binasang kabalan! Boss! Anya kita sa anin? Hey! Boss! Matay sama tayo! Nagsaluan nga rin! Ito pa! Sanfay! Baldo! Umay mo man, Pulsuan. Well, senyorita! Senyorita, sige biyak ko ay. Ala, bayan niyo pa ilang nga ginana. Kaasimat. Pag ginanayan tayo pa ay, sakbay nga ituloy tayo ti panang parigat tayo kan kuana. Doro, Baldo, inton bigat. Mapan kayo kay ni Lolo. Tapay, senyorita. Ipagayo ang mabalintayon arugyan ti pagminasan. Uwan, senyorito! Nakakaasimat tilangam anak raket Jobilarde. Nakakaasi ka man. Bimpak tabibig mo. Uray tamugin mo. Kanday tamay sa amatam. Limtad. Kasta ti maiparbangkan ka. Estranghero. Aganos ka, Jobilarde. Gaputa adayupay ti ipapatay mo. Adupay arigat
Ipalak amikan ka. Sige, ikan ka iti danom, Jubilardo. Kaasi ka, Mat. Oy, sika! Ingka mangalay ti mainom madanom. Agawa! Tapno di mo matkunaan. Painuman ka iti danom, Jubilardo. Tapno punigsa ka. Kaya't naandor kalata. Amang rik na iti sakit. Nga ipalakam ko kan ka. Oh, atoy. Uminom ka. Painuman ka. Ibusam dahi ito at dahi titasa. Anyan tila nga mamawaw, Jubilardo. Nakakaasi ka, Mat. Ano? Panawan ka na. Kapit lang, lalaki. Boss, bantayam dahi ito balod, ha? Saan mo apang panawan? Kasaritak lang dagiti lalaking agkali ti agbalin at kuweba. Queen boss. Kasta tibilin ni Alex. Senyor. Misuwain ka magsapol iti agbalin na trabahador tayo, senyor. Nasayat no kasta. Kasari tayo dagiti simurot idi ijay pagminasan. At trabahador dito yung asyenda. Barang kayat dapat iti sumurot. What, senyor? Nagijay simurot idi ijay pagbinasan. Mabalinda manan ti umay ita. Kaputag sapsapol kami manan iti agbalin at trabahador. Kat ti karidi ni Senyor Pedro kada kayo na sumurot iti pagminasan. Saan anang baliw? Mangnamnama kayo atong palan na. Kasta ka di, Baldo. Inton kanikadwang aldaw. Umay kayon to, no asino man ti interesado. Sumurot kayo kada kami kinidoro. Amapan ijay pagminasan. Ado, ti sumurot at trabahado. Wan, senyora. Kasta tinatakwata. Adapay babae kan ubing. Dagiti rupat kwarta. Talaga atid ang pampanunot. Saan? Jack itulok akasta. Kasaritak ida. Saan dan amalapdan pa'y, senyora? Kinasaritak idan. Kat kunada nga awan kano ti bibiyang ko tabiyag daday chay. Kaya't da kano mati makaigam, itidakdakkel pa'y agatad. Anya? Nukas tangarod, awanan ti mabalin ko pa'y. Binagbagaak ida idin. Inispal ni Jovelardi ida idin. Binagaan na pa ida. Hanggang subag da. Kaya tiyo asawan. Ni Jovelardi, tinangispal kadakwada iti pagminasan, senyora. Wan Rita, maikadwan agundaway nga inispal na dagiti nakapupok iti pagminasan. Ngam adulat ta ti masisira iti kwarta. Tida pampanunutan ti pagsayaatan da. No pa'y kasta, senyora. Mabalin nyo pa'y alapdan ida. Bareng da kayo ti denggenda. Tano siyak, didak denggen. Awan kano bibiyang ko kadakwada. Sige, mapanta iti ayan dagiti trabahador. Kasarita ida. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay asubag kayo! Kunakmat kada kayo adi kay pasisirap iti kwarta. Gaputa da kayon tumatlaang ti madaksan.
Inispal na kayo idin ni Jovelarde. Ngamapan kayo matlata. Senyora, kahit siya sawan, ni Jubilarde siya yung nakabuhot. Anang puro ide kadagiti kalabaw? Juan, itataam mo yun nga iso tinang ispal, idi kada kayo. Mapan kayo kadipay laang. Ay, senyora! Mapadan! Ay, wala siya! Kaya ti mapadan! Pangaasiyo. Mayatan ti panggadan nyo dito asyenda. Iso adiyo padpadasan ti mapan, ija pagminasan. Siyak! Nasing putak nga amo yo. Sanak anauyong akas kadagiti nagbalin abos yo iti pagminasan. Iso nga agpili kayo. Agtalinaad kayo dito asyenda. Wendo, mapan kayo ija pagminasan. Tapay ko ma, tatingag da kada kayo, senyora. No saan da nga usaran ti panunot da. Talaga nga agrigat danto ije pagminasan. Ngamin, ado ti istoryaan ang nagko, maipapan ije pagminasan. Pudno amin no anyaman tinanggag mo nga istorya, Rita. Senyora. Oh. Awan ti makalapad iti kayat da Pedro. Nga agpapan kanya nga asawa na. Ipagyamanak laagan, kat talaga nga inpaimanan to'y asyenda kanya, asyak ti mangibaton. Senyora. Iso ano mabalin, awan kuman ti mapan iti pagminasan. Agtalinaod da kumalatan dito asyenda. Nauga sa kami ng nagiti plato, Marcel. Ay nga pa'y karamidag. Ay sos, aginanakan tiyayong. Nagadun kinaramid mo dito yung mansyon. Sa anak mata na banaw? Naginanakan. Kaslagi ka mabambanaw. Ala, siya kong taglutaw. Agtugaw kalat taditan. Kasya kong taglutaw. Sige man langan. Agluto ako. Tamangan no mabisinan ni senyora nga agga po ijay kataltalunan. Sinarungkaran na nga may dagiti trabadaw. Marcel, amom ka de? Atin ang puo iti farmhouse? Kat ti lalaki ang nabarabadan tingiwa na? Ammo kun no asinaw chayong. Amaw? Una, hindi pa ilaing nga amok ti kinasasino day jataw. Asino? Ni Manong Jovelarde. Ha? Ni Jovelarde? Wan. Ita, mabalin kon nga ibaga nga iso day. Gaputan na amuan damot laang ti kinasasino na. Naamuanan da senyorito Alex. Ha? Yung awanan ita ni Jubilarde. Jak amaw kayan na. Nagsimpot ni Manong Jubilarde. Nga mapay nga ya pinooran na ti farmhouse. Dakkel ti makagapaw, chayaw. Pinuuran ngamin da Alex ti balayda. Iso nagibalas. Ha? Kastaya? Ay, nagdakas dan? Ngam ni di mo sasawan ka ni senyora ang nagistoryaan ta da Jubilarde kan Alex. Amangan no bumura. Wan, Marcel. Amangan no kunaan na. Aday tala ag chis-chismis ti aramidan ta. Wan. Jak mo tibagbaga. Tama ba ina? Sige, agluto ako. Tulungan kan, tatlo mabiit. Gabuta, mapankunto pa ibalunan ni Senyor Pedro iti kanina. Iti maar-aramid a farmhouse. Mercy, kuyugan nak amapan iti cemetery. Intagpas gad iti kandela, kan mangikabil iti sabong iti rabaw ti tanam, day di grasya. Uwan ni senyora. Ita ka din, senyora? Wan, itan. Sige nga rod, senyora. Kuyugan kayo iti sementerya. Onya, kumusta ti panagsapol yo iti tao? Ano pinakasarita mi? Babae ka lalaki, senyor. Umay na dito na siyempre itong bigat. Kasta? Nasaya at nga ron.
Kahit mo ito lumaydan, mapan kami ni pagminasan. Kumusta dagiti gamit tayo iti pagminasan? Masama nga patalimati giligan. Ang nalaka lang na jay. Kapalan na tarimahan, senyor. Nasayat nga ron no kasta. Sige, dakayon ko pa lang ti makamoy jay. Tamasapo nga si kaswak na ito may patpatakder ang farmhouse. Kung senyor, Kip ni Alex, apa nagpati jay pagminasan? hindi na mapanawan iya, senyor. Aniya? Ha, jakpay gayan na ito ka. Dahil pagminasan ni Pilarde, nakamag ni. Ay, tatipod na. Nakarakit. Kahit iso ito tipalo ni pagminasan, senyor. Ha? Senyora, adda lalaki iti ayan kita ng day di anak yaw. Uwan nga paiso. Nay, day jayan, pumanawang. Sino nga taday ta? Kabsat! Mabitlaan! Timalyaw, senyora. Saan ka pa'y apumanaw? Mabitlaan. Kayat ka, akasarita. Si kakaditay nakita mi igiditoy. Anak pasgad iti kandila. Ken nangikabil iti sabsabong iti tanamday di grasya. Juan po, senyora. Asino ka? Apay nga agitugtugkal ka iti kandila dito'y tanam ti anak ko. Kuha, senyora. Siya ni Sotero. Asino asotero? Di kayan ayat idi ti anak yo, senyora. Sika. Juan, senyora. Sipod na itanam ni Gracia. Kanayo na kaumay dito'y sementeryo. Ulos sa jaklinipat ni Gracia. No kasta. Sika ti kaayan-ayat ti anak ko. Juan, senyora. Sika nga Rudy. Ti ama ni Alex Sotero. Kastangaron, senyora. Oh, Nupay kasta. Saan ka nagpabigbig kan kuha na asyak ti amana? Iti na minsan, tinulungak ni Alex. Inispal ko ti biyag na kanipatay. anya ti kayat mo asawan. Siya ti nangipan kan kuha na idi ospital, senyora. Pagyamanak, naispal. Anya? Apay nga roon, adi ka nagpabigdig kan kwa na. Sana na nasken amamuan na siya piyamana, senyora. Tingin napatag, naispal ko ti biyag na. Umdasan day taaragsak ko. Sotero. Napatag kanyak ni Alex. Kanayon ko iti asar sarungkaran iti pagadalan na iti basit pailar. Ngem ulos sa jakim baga asyak ti amana. Makitak lakit di tiro pa na umanayan na ragsak ko, senyor. Kasta ka din. Aging ga di makal. Amok mata narungsot ni Alex. Amok nga adda dagiti madi nga aramin mo. Kat uray pa'y kayat ko kumaabagbagaan. Puno sa jak na aramin na ita, senyora.
Apay. Apay adi mo inaramin, Sotero. Katsika ti amana. Tapno awanan ti rumso apay ko, senyora. Umdas kanya ka makitak ni Alex. Umanayan na ragsak ko. Saan ka kadin ang nag-asawa pa'y? Saanan, senyora. Kaputa aging gaita nga addan edad ko. Di pa'y grasya ti ay ayatag. Kaya't mo ka di ayang amo ka, kanya Alex. Saanan, senyora. Saanan. Patsyak. Dumtang tumat lang kang daw maduktalan na. Asyak ti amana. Anya. Sana ka maikariti pamilyayo, senyora. Iso sana na ta maikari nga agbalingaman ni Alex. Iso kay-kayat ko lang na palimat ti amin. Sotero. Naragsakat ta, nakasarsarita kayo dito senyora. Ken, agyaman na. Saan kayo gaya magumurgura kanya? Saan, Sotero? Sa anak agimurakan ka. Sipod pa'y. Katno ka sa pulam titulong. Addaak ije mansyon day di Senyor Juanito. Umay ka laang ijay. Kat si dada anak at tumulong. Isugayam dayjay ti ama ni Senyorito Alex. Kaingas naman ni Senyorita. Anya. Uy. Pudnot ako na. Agkakaimas na. Dayta lang. Tasaan ngay mala ni Alex iti kinaanos ti ama na. Sayang. Ay, sorry, Senyora. Awan ti sabali akayat ko asawang iti imbaga. Pasensya kayo na. Awan anyaban na, Mercy. Gapot-apot doon. Ni Pedro ti imbalaan ni Alex iti ugali. Pudnot ko na. Sayang, tasaan nga imala iti amana anasintan. Nay, asidag tayon ijay asyenda, Senyora. Uy. Intod sumangpet ta iti mansyon. Kaya't ko amang isagana ka itinalamiis abu ko Diyos. On, Senyora. Ado ti buko ijay mansyon. Inyag dagiti trabahado. Mangisagana aktaw iti inuman niyaw. Agyaman at todo kayo gayang nagbalin na trabahador dito pagminasan. Ken at dapay babae, agraman ubing. Boss, nasagana kami ng trabaho dito pag minasan. Boss. Ket ibagat kada kayo. At inagagat, ken managtungpal iti pagayatak. Ado ti bingay nanto. Iso ati makunak, agagagat kayo amin. Boss. Sige, gapot akasangsang yo. Agina na kayo. Ket inton bigat ti panagtrabaho yo amin. Senyorito, ado dagiti simurot kada kami. Nasayat laon ay. Awan gayam. Idawlom ida iti panagaramid da iti pagturugan da. Kabayatan asaan pa analpas ti pagyananda. Well, senyorito. Ibagamat kinidoro, abantayan na anaimbag jay balod tayo anakaraket. Ramangan no at dagdorsok amang rokat ken kuana. Arreglado, senyorito. Magbintut kayo. Asimurot kada Alex. Pagbalin na ito, aakas kami. Anya? Isa. Nasasayatan. Napumanang kayong ditoy. Aglak ang kailangan itiriga ditoy. Jakpat yan ti bagbagam. Tiyanak,
Gaputa. Napadasa kong tirigat dito'y pagminasan. Iti na minsan. Rinag-atak na dito trabahado dito'y. Gaputa nagbalinda balad. Nung nagingay ka. Ano lang tati masisirap iti kwarta. Di naklukwan. Kung kunam laday ta. Kaya't mula aruk-atan ka. Isu akas tati bagbagap. Oh, kumusta kan, Jubilarde? Madlaw anak kapsot kalaunay. Nang runa pa'y taawan apulos ti impaunag mo ataraon. Di kagdanag. Umay da kapakanan ti mang bambantay kan kaalalaki. Iti kasta, pumigsa ka. Tapno madaarampay dagiti sumaruno nga aramidan ni kan ka. Maraminan ti kaya mo. Nagnagipan. Ano di na kang mapatay? Si Kanto ti patayan. Pinatay mo ti pamilya. Awan kas tingti kinagkakas na. Hindi. At nalasatan niya ti wagas na ipapatay ako ma. Sampitan. Apay, ti kunam nga ta kat makaruktat ka pa dito. Ha? Saan to ang mapasamak day ta? Gaputa sakbay ang makaruktat ka. Patayin ka kan. Ipisok minto ti bagim itibilingan ti banitok. Tasikan to ti magiling. Japlo ka! Amom ka di. Narugit na ito internet ni Doro akanam. Adakan ka, nukanam, wano saan? Tinopraan na ngamin da ito'y kanam. Kanam ka di pailangan da ito'y, Jubilarde. Saan? Isugling tayo ka kami, Doro. Tadyak kaya't ngay paunod tayo na. Hindi mo kaya taka ng titid ko. Ito yung aron tiramanan. Doro, anya nga tano, nadalos amakan titatakin ko na. Iti kasta, pumigsa. Kat naandor amang rik na iti aramiden yung kinkwana. Kasta nga minti ko na ni Boss Alex, Doro. Iso apakanan ta ni Jubilarde iti nadalos. Sige, hindi ka mangalay. Tipakan mo kung kuha na. Puno ti kunam. Masapol na pumiksa ni Jubilarde. Taplosan, adaras sa matay. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.